Waktu jarawo awam berasa lain senalai tembay gue. Omong teman ini senang kisah salah kira le. Neng kesana. Hasbik kalah tolong gue. Awal mainnya, dia pangga. Oke. Ini botol loncer juga. Tidak. Kayak balik nggak kayak. Tidak. Kira kak. Ini nih buah kain le sebab tilang sang pelang mbak. Kak mungkin ha. Ini nih buah kain sebab tilang sang pelang. Kak mungkin ha. Sinjau ni satu. Sinjau terang tunggu. Pura detail ke sadia mau kemana? Kita bayar no sampai, noron roboy, balingo, hopre lah sampai, hopre woy awan senau. Oh, hai der. Bon beres sini betul kala hata hanya bono sape itu juga. Bono tahu dulu lah itu. Enggak mau dol bay mana korela tuh kalanya ya. Share na, kau gua. Karai kutung kayoy, karayot kau woy, siapa? Enggak busuk kau bang. Jangan lain mana lagi. Mas neca, bukan. Oke. Share sa pura sunhan ya lagi sih nanti. Sekarang kering menang mawa awan selai kembali boleh. Nah jadi kita hamil size besar lah. Buat kering ke. Nin bu muntah masalah. Masa kelas baru kawan nih. Masuk kelas. Nin sekolah bu muntah bah. ST San Francisco School. ST. ST Francisco School. Saint Francis Saint Sinhalang kalau kita ni ST lah humbo. San Francisco. Nin bu mulut sama bah. Ano ba mo kaya? Koto ma daw mati. Tahu kita tes kayaknya nih. Bahasa tau. Orang itu kesal. Tapi ada kasih. Wah. Lagi ya bukan kah gua aro kah ni ha. Tes kali tu mutabak tu dono kaisa ke. Mami no udah. Mami ko tuh udah. Noh. Tes kali ni lagi orang mutabak. Gua apa betul. Kasih aja. Kasih. Bahaya tak sahaja. Tahu lah. Aha. Bahaya. Waktu kamu. Gua nanti. Awam bra moka. Tapi ke tungsa lainnya nasi tungsu hitam sebelum. Pasang rasa tukang pikiran tuh tahu. Tapi ke tungsa lainnya ha, nonton kotong woi. Pal. Nah
trong bay đi rồi sao Không có tivi. Nah, cuma dia saya karena sama TV. Le Awambura Competition. Selai mani Bela cái cột thông khá Bela cái cột thông Awambura Ini bagi asal no video naik teman bagi Bela cái hambai